ni Bosco Ntaganda, nayo mazina abiri. Mu mateka y'intambara zabaye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, izina rya Gen Bosco Ntaganda rimwe mu mazina akunzwe kuvugwa cyane. Yamenyekanye nk'umuyobozi w'inyeshyamba, umusirikare ukomeye, ndetse nyuma aza guhanwa n'ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC. Bosco Ntaganda yavukiye mu Rwanda ku wa 5 Ugushyingo 1973. Akiri muto yinjiye mu ngabo za RPF zari mu rugamba rwo kubohora igihugu. Nyuma yaje kujya muri Congo aho yakomeje ibikorwa bya gisirikare ndetse aza kubona ubwenegihugu bwa Congo. Mu mpera z'imyaka ya 1990 no mu ntangiriro za 2000, Ntaganda yabaye umwe mu bayobozi bakomeye b'imitwe yitwaje intwaro yakoreraga mu karere ka Ituri muri Congo. Yabaye umuyobozi mu mutwe wa FPRC, Force Patriotique pour la Libération du Congo, ishami rya gisirikare rya UPK. Uyu mutwe washinjwaga ibikorwa byinshi by'urugomo byabereye muri Ituri hagati ya 2002 na 2003. Muri 2006, Bosco Ntaganda yinjiye mu mutwe wa CNDP wari uyobowe na Gen Laurent Nkunda. Muri uwo mutwe yabaye umugaba mukuru w'ingabo, Chief of Staff, kandi yagize uruhare rukomeye mu mirwano yabereye muri Kivu y'Amajyaruguru. Nyuma y'ifatwa rya Laurent Nkunda muri 2009, Ntaganda yabaye umwe mu bantu bakomeye bayoboye CNDP ndetse aza no kwinjizwa mu gisirikare cya Congo afite ipeti rya generale. Muri 2012, Ntaganda yabaye umwe mu bashinze umutwe wa M23 nyuma yo kutumvikana na leta ya Congo. Uyu mutwe wongeye guteza intambara zikomeye mu burasirazuba bwa Congo ndetse wafashe ibice byinshi cyane harimo n'umujyi wa Goma mu gihe gito cyane. Ariko nyuma habaye amakimbirane imbere muri M23 hagati y'itsinda rye riyobowe na Gen Sultan Makenga. Ibyo byatumye atsindwa maze ahungira mu Rwanda. Ku wa 19 Werurwe 2013, Bosco Ntaganda yishikirije ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku wa 19 Werurwe 2013, Bosco Ntaganda yishikirije ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali asaba guherekezwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rw'Irahe mu Buholande. Nyuma y'iminsi mike yahise ajyanwa muri urwo rukiko. Urubanza rwa Bosco Ntaganda rwatangiye mu 2015. Yashinjwaga ibyaha 18 birimo ubwicanyi, gufata ku ngufu, ubucakara bushingiye ku gitsina, gukoresha abana mu gisirikare, ibindi byaha by'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu. Muri Nyakanga 2019, ICC yamuhamije ibyaha byose 18 yari akurikiranyweho. Ku wa 7 Ugushyingo 2019, Bosco Ntaganda yakatiwe imyaka 30 y'igifungo, kimwe mu bihano bikomeye byatanzwe na ICC. Mu 2021, urukiko rwemeje ko abagizweho ingaruka n'ibyaha bye bagomba guhabwa indishyi zingana na miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika. Bosco Ntaganda yabaye umwe mu bayobozi b'imitwe yitwaje intwaro bazwi cyane muri Congo. Yabaye umusirikare wa RPF, umuyobozi muri CNDP, umwe mu bashinze M23
ndetse aza kurangiza afunzwe nyuma yo guhamwa n'ibyaha bikomeye by'intambara. Amateka yagaragaza uko amakimbirane yo mu karere k'ibiyaga bigari yagize ingaruka zikomeye mu buzima bw'abaturage ba Congo. Bosco Ntaganda, ukuri kutavugwa kuri Terminator wa Congo. Amateka ya Bosco Ntaganda kuva mu rugamba rwa RPF kugeza muri gereza ya ICC. Ntaganda umugabo ateye ubwoba muri Congo akasozera irahe. Twongeye kwasuza mwe abo mwakomeje gukurikira Safe Media. Iyo mwabanye n'ibidenda sage nk'ibisanzwe. Utarakanda subscribe kandi sabo. Kandi like. Sharinge no ku bashiti bawe. Mugire amahoro y'Imana.